MSP tishirikari berotu bazino sugashoro awara ya tahe live ka Facebook na ka YouTube eba toda Phalaphala FM renanu imisi yote ndisifunanga manda musibone bashe bashipida chainombeka yamshumani poka comment section kabalumelise mashaka na dzikonani mwini washera dzura naye hoyiwa na musimtichiresi wa Phalaphala FM ndikalinga manda ari kuri risendedze tsini asendele tsini aderi dzure pasi rimudive kuine ngauri heli dzina lawe libona lafetu hunji hune aba kuitwa mishumo mulwane rangamba ngo 40 wa abantu babadibaleya hai ubaene ofero camera pala chitwatwabetsa mtichiresi wa Phalaphala FM zvinozotwa ngabo Casper Nyovest fill up the stadium muna wabane aka obachitofodwa ngaye chothe nabango badibaleya banje uamba nduphanungo mtichiresi wa Phalaphala FM hoyi mwini washwera digeda naye na musindi Austin Mphomalima Austin ndikontakanedza kambika mshimero digeda ndoribota kanedze wa MSP Peke mshimisa tutoma para riko roseya, riko jaiva. Ala mafurufuru onege? Yo, akadoba one. Okay. Utobore zino kamera zi on ti. Ende watu vana uchiwa nyana ngoro dodo bari kamera zoti. Wambangaje, zozori nizura ninga mrawa kamera na musike zuninga panda kamera niko dipa ninga ngomwani. Ndiko fano de notakara ngori ubana chance yo uswika ondikono ambaka menga mshumo ya Phalaphala FM. It's been a big thing for Nengori. Nichura na register Phalaphala FM tomi and temporary duality into the vendava mungu as a guest come back and mshumeni abaka Phalaphala FM. Suno marangozi monori niko foda but bani babanga panda kamera niko skura bakori pezera chipinga. Diambani ningezi fuli mini no bazi fuli mini. Henduri o mucho soko chuwa ngozi bona sorry zirita zungobezi zikamera. Ya otobore mabona kofisa ki. Mtichiresi wa Phalaphala FM ngomshumu mulwane sonera banawo sachitichi cha Phalaphala FM katina mbega mshimero digeda ndiwa uri musiri chikobona bukoni riafanira busendera tsera tsini rikono butananga kaine nombeka nyamshumo zvimwe hapo ria richidavelesa hapa thoya ndo hapa latabani molo bahone bafodi bane bakututuwa bakofoda zvino hei ndibeka mshumo yabewe uri ichizera chipere nombeka mshumo ndo baboni chibudiva boru zvipiri zori nikono wa mufodi wa mathakeni onofana na Austin Malima nifuno zvichimbidzanga ndirade Austin kari modithoma nyambedzano yashu mathomoni hezwi ndo dzura na mveledzo wanga irire uyu muthu ri chimudivadza ritori ndimini ndimufodi wa badivale hai man uhone napa dzifilimini ini mune ndichikonipa chikhala chori nididivadze nirinita mini ndichidivadza ndiri ndi creative entrepreneur ngori zvine ndaita azviperi kaufoda vatu fedzi kana foda vadivale ya fedzi ngauri ndi creative director ndi producer ndi director zvambori mishumo ndi minji nendaita zvino ari humere murao chiozvi western kanjisa musi ri chikobona muthu onobvelela wazi kutopfunga ri aukutozvitenda zvavudhi riwo muthu ubva hayani ndingo hayani ndi chiozvi henharu cheraone ndonkumisira murao ni mbudzo ri musi ni chihumbula chiozvi ni chihumbula western hudhamini mumbuloni wanu ndichihumbula chiozvi ndihumbula ndikadheva mwana muduku ndichiya mukhudwana primary school ndikadheva na 7 osvika ndichiva na minwa ya 13 so ndihumbula makurukukwa anga ngori ndohulisanga makurukukwa anga hayani and then navo malume anga vachibuya chikohani chifhinga chinji richispenda chifhinga hayani ngechi chipinga nichikadipa okay noulisa dzikholomo ndisa kholomo ndikadva mutukuti zvino ngechi chipinga kuyu Austin kolisa na dzikholomo kwaluwa uvenda nikodibona nichikutodova mini ndikadva mutuku ndichidobana ndikotodova dhokotera kana polisa kana lesole ngauri ndizwe rahula richikobona vatu vachikuita zvone hune ravahone and then ndichisvika ndichifara 12 kana 13 ndothoma ṅwala ndambodhere arali uri zvingakonadzea zvine ndadoita ndoṅwala dzishow kana dzipoem kana dzidrama na mini and then ndikori ndidokona utshila nga ṅwala and then ndichiya high school ndambodivona uri hezwo ṅwala zwone zwi a ḓifha mara zwine ndavha zwone ndo ita tshelede nnzhi and vhathu ngari vhane vha vha famous na vhane vha ita masheleni ndi vhathu vhane vha actor number 3 at least ndi ḓifhe tshikhalanyana ndi gude uri u actor kana ndi ite drama tshikoloni ndi gude u actor and then ubva hanefho ndo mbo ḓi ya nda auditiona NSA nda feila luvhili ngori nda ndi khou ri ndi ḓo ya nda actor kha Generations not kha Muvhango thi zwino ra khou ṱoḓa amba tshikhuwa Okay. And then number 3 ndi kha grade 12 for kha matric number the one ori
ndo balelwa dzhena NSA tshikolo tsha u actor namba 3 ndi there nda director the show and then namba ḓi dzhena after he nda guda hone cinematography he ya kona u ngisa kha u dzhia zwinepe. ne ndi khou ṱoḓa ni humisela murahu nyana nomba uri musi ni tshi vho fara miṅwaha ya 12 ndi hone he na zwe na ni khou tama u vha zwone zwo mbo ḓi shanduka nga hetshi tshifhinga ndi tshone tshifhinga tshe ini na vha ni tshi khou pfuluwa ni tshi khou yo u dzula tshikhuwani vhutshilo ha ḓa ha fhambana nga nḓila ḓe ngauri zwi khou ḓi namba zwa mbudza uri ngauri na zwe na ni tshi khou ṱoḓa u vha zwone no mbo ḓi zwi shandukisa zwa mbori ho vha na tshanduko afho fhethu. Tshanduko yo bvelela samusi ndi tshi ḓa ngeno tshikhuwani ngori ni tshi ḓa tshikhuwani no mbo ḓi vhona uri zwine wa vhona zwone hune wa vha hone ndi zwone zwine wa ṱoḓa u vha zwone and u tshi ḓa ngeno tshikhuwani dzi career path dzi mbo ḓi vha dzi nnzhi and namba 3 at least ndi vhona uri ndi mini zwine zwa ntakadza and zwine nda nga zwi ita for vhutshilo hanga vhoṱhe. Namba ḓi vhona uri ndi ḓo vha creative mara zwe nda zwi ḓivha ndi uri nda ndi khou ḓo vha famous kana muthu wa muḓivhalea na ndi sa ḓivhi zwa uri zwi ḓo to itisa hani. And then ni tshi hafhanoni kha murole wa vhu12 hafha ni high school zwavhuḓi vhuḓi ni mutshudeni ḓe? Nda ni mutshudeni we a vha tshi wa vha involved kha drama tshikoloni no ṅwala poetry ndi zwone zwe zwa influencer uri vhutshilo hanga vhu ḓo vha kha creative kha side ya creative instead of uri ndi vhe muthu ene a vha instead of uri ndi vhe muthu ene a dzula o sedzana na bugu ngori na tshi ḓa uri u vha dokotela a si zwithu zwine nda khou ṱoḓa u ita zwone ndo zwi ṱoḓa u ita ndi kha ḓi vha muthu muṱuku and then ndi tshi hula no vhodere at least ngori a thi muthu ane a pfana na bugu ndi khwine ndi ite zwine nda pfana nazwo zwine zwa ntendela uri ndi kone u bvisa creativity yanga. Haya mafhungo a roṱhe musi ri tshi khou ri tshi ḓo vha madokotela ra shavha ri khou shavha bugu kan a u khou shavha bugu kan? Ndi khou shavha bugu ngori na ndi sa pfani nayo ndi kha ḓi vha muṱuku uri ḓuvha ḽiṅwe na ḽiṅwe ndi funa u ṱwa ndi khou ita na homework ndi nga to dzula nda ḓi ṅwalela tshiṱori tshiṱuku nyana. Musi ni tshi ḓa ngeno kha magudedzi a nṱha no amba mafhungo a cinematography so hei cinematography yanui no i ḓivhiswa ngani uri ni ri tshi sala ni tshi yangi after ni vhe ni tshi vho kona u i nanga ngauri hu na tshaka dzo yaho ngo fhambana dza kufodele? Ndi tshi after nda ndi sa ḓivhi uri hu na tshithu tshine tsha vhidziwa upfhi ndi cinematography zwe nda yela zwone havho u ṅwala no director and then nga vhege ye ra vha ri khou fanela u khetha zwine ra khou ṱoḓa u ita zwone vho mbo ḓi ri ndi nnyi nda khou ṱoḓa u ita tshelede vha mbo ḓi ri imise zwanḓa nda imisa tshanḓa vha mbo ḓi ri arali uri u khou ṱoḓa u ita tshelede u vhe producer arali uri u khou funa u ḓivhelea u ḓo ita acting na directing na mbo ḓi ri okay vhathu vhane vha ḓivhelea ndi vha acting vhane vha ita tshelede ndi producer and zwine nda nyago u ita zwone ndi u ita tshelede GT na mbo ḓi dzhia producing and ndi tshi dzhia producing ho mbo ḓi pfhi ndi khou funa u iphera na something else na mbo ḓi iphera na editing and then ndi tshi dzhia directing nda ndi khou funa u dzhia writing and then nda iphera na cinematography and then ndi tshi ita cinematography ndo mbo ḓi vhona uri incomplementa uri ndi kone u dzhia zwinepe na u kona u director ngori i tendela ndi tshi ita zwithu zwinzhi instead of uri ndi to director fhedzi kana u ṅwala nda mbo ḓi thoma u dzhia cinematography serious nda mbo ḓi ri at least nga dzi weekend i a tenda uri ndi kone u ḓi itela tshelede nyana nga u dzhia zwinepe and ndi yone ye ya influencer career path yanga. Nga hetshi tshifhinga zwino no nanga uri okay zwino ndi khou ṱoḓa u ita mafhungo haya o foda ndi ḓo vha ndi khou foda nga dzi weekend ni tshikoloni ni tshi khou dzhena tshikolo ni khou zwi gudela na musi ni tshi vho shuma ni khou vhona pfunzo iḽa ye na i wana tshikoloni i tshi khou ni thusa nga nḓila ḓe ndi khou vhudza mbudziso nga nṱhani uri muthu a nga ḓi vhudza uri ai zwo foda uyo to ṱwa na tshikoloni a khou yela zwone? I think contribution ye ya itea u bva tshikoloni ndi uri u guda approach ngori i important ngori arali wa ḓivha history ya tshithu wa kona u ḓivha zwa uri approach ya hone u approachisa hani ngauri ini gudisa u understanda uri arali ni khou thoma something ni vha ni khou zwi understanda nga nḓila ifhio nga uri yo tshifhinga tshi khou shavha mara tshihone ndi khou tshipfa tshihone mara u ṱanganisa mafhungo zwi khou konḓa nyana mara zwe nda guda ndi uri sa muthu we a vha sa understandi cinematography u bva mathomoni
ndi tshi thoma u guda ngayo yo mbo ḓi mfunḓedza uri zwinepe u zwi approachisa hani u tshi zwi dzhia uri u kona u understanda exposure u understanda dzi angle na ngori u zwi approachisa hani u kona u sumbedza vhathu zwine wa khou vhona zwone. A zwo ngo leluwa uri u ye kha mubebi u vha vhudza uri nṋe zwino ndi khou nyanga uri ndi to dzhena kha mafhungo a vhufodi u tshi vho tou vhuya u tshi vhori ndo swika ngei tshikoloni ndo zwi vhona na heyi cinematography ndi yone ine ya khou tou pfha uri ndi khou i funa. A zwi ngo leluwa ḓo ni khumisela murahu musi ni tshi vhudza vhabebi hayani ni khou vha ṱalutshedza uri hayi nṋe hezwi ndi zwone zwine nda khou ṱoḓa ita zwone? Ndi tshi vhudza miya ngori ndi khou nyaga u ya after u guda zwo ita dzi film bombo ḓi ri ndi na miṅwaha miraru fhedzi arali zwa bala ndi khou funa u wana mushumo. And then vhone vha vho ntakalela ngori nda ndi khou khetha zwine nda khou ṱoḓa ita zwone bombo ḓi ri vha ḓo nsupporta kha zwine nda khou ita zwone mara zwine vha ḓo ita zwone ndi u mpha miṅwaha miraru arali zwa bala ndi khou funa u wana mushumo and then ndi kona u supporta zwine nda khou nyaga u ita zwone u bva hanefho. Iḽa miṅwaha miraru tshikolo tsha itisa yo mbo ḓi fhedzisela miṅwaha mina ngori ndo mbo ḓi ita honors and then ndi tshi fhedza ndo mbo ḓi ya nda funza haningei after ndi khou funza editing for ṅwaha muthihi. Zwa vhulecture ndi ngei zwa zwo ḓisana ngauri muthu khou yo ṱuwa sa mutshudeni zwino u vho pfhi yo no vha vho lecture? Zwo itea ngori ndi tshi fhedza u graduate honors tshikolo tsha kona u ri fha opportunity uri ri vhe dzi junior lecturer and then kana u nga bva wa ya wa wana mushumo une u khou ya hone mara nṋe nda ndi songo wana position he nda vha ndi khou ya hone and then vha mbo ḓi ri ngori wo bva wo wina gold kha dzi award dze dza itea ṅwaha wo fhelaho ndi khwine ri tou fha mushumo wo vha junior lecturer u kona u thusa vhane vha khou ḓa vhane vha vha kha first year. Iyi gold zwino i khou ḓaho ho itea mini zwi amba zwori uri ngei tshikolo na ngo tou vha fhira vhoṱhe? So tshikolo tshashu ṅwaha muṅwe na muṅwe hu vha hu na awards evening vhene ra tamba dzi film dzashu and then ra rateiwa nga audience vhene vha khou sedza dzi film dzashu vha mbo ḓi chuza zwa uri film ine ya phala dzoṱhe ndi ifhio and then yo no fhira dzoṱhe film ine ya fhira dzoṱhe ndi ifhio and then ha mbo ḓi khethiwa film yashu and then film yavho i tshi wina I wina audience choice and then ya makiwa na nga dzi lecturer and then ubva hanefho hu vha hu na dzi awards evening nga award evening hu na category tharu silver bronze na gold. Film yashu yo mbo ḓi wina gold cards kha zwithu zwoṱhe zwa zwika kha dzi category dzoṱhe dza vha dzi hone. Nga itshi tshifhinga ane a khou tou ni tikesa tshoṱhe na tou vha tsini no khou tou fulufhela tshoṱhe kha ini ndi nnyi? Nga hetsho tshifhinga muthu a vha khou ntikedza for tshikhala tshoṱhe ha vho myanga and then nga tshifhinga tsha hone murathu wanga na ene a vho no bebiwa nda vho muthu a vha tshi nṱuṱuwedza kha zwine nda khou ita zwone. A zwo ngo leluwa nga maanḓesa ano maḓuvha kha zwino zwo no vha khwine nahone ri ndi ri kha musi zwino zwo no vha khwine kha musi kha mubebi ane a vha na ṅwana ane khou ri khaye ndi khou ṱoḓa u ita zwa u foda ni nga ri mini khaye? Nṋe zwine nda nga vha vhudza ndi uri a vha ḓo mu ṱuṱuwedza vha mu support kha zwine a khou ita ngori a zwo ngo leluwa u dzhena kha industry ine ra vha khayo ngauri vhathu vha vhona u nga ri zwi simple ngori ndi u tou dzhia zwinepe fhedzi mara hu na zwinzhi zwine zwa itea nga hafha murahu zwine vhathu vha sa vha sumbedze na u zwi vhona zwine vha sa zwi vhone u fana na uri industry yo ḓala ende mishumo a yo ngo ḓala u fana na miṅwe mishumo ende industry yashu ndi ṱhukhu vhuthada ndi honovho ngauri arali vha kona u ṱuṱuwedza muthu wa mu vhudza uri a ye tshikoloni a gudele zwiṅwe zwine zwa nga vha backup arali zwa bala hezwi zwa entertainment zwi nga thusa nga maanḓa uri vhathu vha kone u zama u tshila vhutshilo hune vha kha ṱoḓa vhone ende vha folowe dzi career dzine vha khou ṱoḓa dzone mara arali zwa bala vha vha na backup u fana na nṋe arali zwa zwi khou ḓo bala u vha muthu ane a dzhia zwinepe nda ndi khou ḓo humela tshikoloni nda guda u vha loyara. Okay. Zwi amba uri pulane yo dzula I hone? Pulane yo dzula I hone arali zwa bala ri nga humela murahu ra humela tshikoloni. Kanzhisa ri tshi khou aluwa mahayani ho vhona havhaḽa muthu muthihi vho no foda vhane vha vha na kukhamera nyana ndi vhone vho no vhidzwa hoṱhe hu na dzi phathi hu na dzi mpfu vha vha hone nga itshi tshifhinga tsha musi ni tshi khou aluwa hu na muthu we kha musi na ni tshi tou mu sedza uri hoḽa ndi a muḓivha uri hoḽa u ya foda ndi nga ḓiwana kha musi ḽiṅwe ḓuvha ndi tshi vuwa ndi tshi aluwa ndi tshi nga tama u ḓiwana ndi khou foda zwinepe zwi no fana na zwawe? Ndi kha ḓivha muṱuku nda ndi sa vhuyi nda themba uri ndi nga ṱoḓa u dzhia zwinepe mara muthu honoyo ene u hone ha vho na tshilidzi wa vha tshi ri dzhia zwinepe ende ha vho khonani ya miyanga
so a tshi ḓa tshozwi a vha tshi ri dzhia zwinepe ngauri a vha tshi ḓivha miyanga tshifhinga tshinzhi na tshi ḓo mu tswenya uri a tou mbudza uri u khou ḓa lini uri ndi tame ndi ḓi prepare uri a tshi swika ri dzhie zwinepe and then ri kone u vhona zwa uri ri ḓo zwi itisa hani and then na makhulu wanga makhulu wanga vha vha na khamera khotsi ya miyanga vha vha na khamera dze vha vha tshi fhiwa nga mungani wavho so vha vha tshi ri dzhia zwinepe hayani and then I think ndi zwone zwe zwa nṱuṱuwedza uri ndi tshi hula nda ndi sa ḓivhi zwa uri ndi zwithu zwo salaho ndi muhumbulo wo salaho nga ngomu kha muhumbulo wanga and then ndi tshi hula it just happened uri it influenced zwine nda khou ita zwone Chiridzi ndi Chiridzi wa Ramlondi wa Madhouse okay and kuzumbula uri hava ene mufodi wera ri tshi ḓivha ene ngezwila zwifhinga fhedzi ni mufodi mara ani mufodi zwawe hu chambiwa madzina a vhathu vho no foda vhukuma fhano kha ḽa Afrika Tshipembe dzina ḽa Austin Malimali hone kha ri ḓo lavhelesa uri zwa thoma ngafhi uri ni thoma u lavhelesa hu vhufodi sa nḓila ine ra vhona ngaho kha ini zwa zwino ngauri kha ini vhufodi a vhusuku vha vhufodi fhedzi no zwi konisa hani uri ni kone u dzhia dzina ḽanu kha vhono vhufodi vhune vhaṅwe vhathu vhanzhi vhane vha khou ḓifoda fhedzi ini na zwi kona uri ḽanu dzina ḽi bvelele musi u tshi ambiwa nga vhafodi fhano kha ḽa Afrika Tshipembe I think uri no zwi koniswa nga uri tshifhinga tsha musi ndi tshi thoma u dzhia zwinepe ho vha sina vhathu vhane vha dzhia zwinepe zwa dzi event vha zwi bvisa nga ḽeḽo ḓuvha zwe zwa nthusa ndi u wana khamera ye vha ina bluetooth and then ra thoma u dzhia zwinepe kha dzi show khulwane o fana na dzi Summer Awards award show yo thoma nda dzhia zwinepe khayo ha vho dzi summer dza 2016 Sun City no mbo ya Sun City na mngani wanga ra mbo ḓi ra dzhia zwinepe and then ra zwi bvisa nga ḽeḽo ḓuvha ri songo lindela sondaha ngori vhathu vhanzhi vha tshi lindela sondaha uri vha kone u vhona Sunday World uri vha kone u vhona zwinepe ra mbo ḓi tendelana uri ri ḓo ya Sun City ra dzhia zwinepe zwa vhaḓivhalea ra zwi posta kha Twitter ḽeḽo ḓuvha ri tshi tou fhedza u zwi dzhia and then ri ḓo kona u sumbedza vhathu fashion ya hone uri vhathu vho ambara mini and then na red carpet and ndi zwone zwa thusa uri ndi vhe muḓivhalea ngori vhathu vho mbo ḓi ya kha account yanga kha Twitter vha mbo ḓi vhona uri Mpho ndi ene a dzhia zwinepe zwa vhaḓivhalea kha dzi red carpet arali ri khou ṱoḓa u vhona vhaḓivhalea kha red carpet kha show uṅwe na uṅwe ri khou funa u ya kha account yawe and ndi tshone tshithu tsha nthusa uri dzina ḽanga ḽi mbo ḓivha hune ḽa vha hone namusi fhedzi u foda zwino zwa bva zwino and ndi khou lingedza u humbula nga 2016 ṅwaha gidimbili fumirathi na namusi ndi khou amba uri zwiṅwe zwine zwi konḓa nga maanḓa kha ri ḓo lavhelesa uri zwa zwi tshi khou ni ṱoḓa mini uri ni fode zwino zwi bve zwino ngori hei u tou foda zwino zwa bva zwino ape ni funa u thoma na tsheka ngori tshiṅwe tshifhinga ndo bonya ḽiṱo like zwa zwi khou ni ṱoḓa mini uri u kone u bvelelea ngoralo mushumo uyu wana zwa zwi ṱoḓa muthu ene a vha na diligence ngori u tshi dzhia zwinepe u songo dzhia zwinepe zwinzhi u tou dzhia zwinepe maybe zwina kana zwiṱanu zwine wa nga khetha tshithihi khazwo wa kona u tshi poster and then zwe zwa thusa ndi uri nda tshi ḓivha na vhathu vhanzhi nda tshi tou vha vhudza uri vha tou ima gai and then ra dzhia zwinepe nyana nda mbo ḓi zwi dzhia nda mbo ḓi plugger founu kha khamera nga bluetooth and then nda mbo ḓi downloada nga u ṱavhanya nda edita kha founu and then nda poster and zwo mbo ḓi thusa ngori vhanzhi ha vhathu vha tshi ya kha account yashu vha tshi ṱoḓa u vhona uri vha vho bvelela hani kha red carpet Nomba mushumo wa dzi Summer ndi muṅwe mushumo muhulwanesa fhano kha ḽa Afrika Tshipembe ri tshi lavhelesa vhuimbeleli ndi ufhio mushumo wanu wo thoma wo vha wone mushumo wanu wo tou thoma muhulwane uyu ndi ufhio mushumo wanu wo tou thoma we na u ita na zwipfha uri ya we ndi mushumo muhulwane zwino I think wo tou thoma havho dzi Metro FM Music Awards dza dzi Durban nga 2016 mara hafho nda ndo to ya nga company ya vha i khou ita styling for the artists dza vha dzi khou celebrate kana u performa kha dzi Metro FM Music Awards za 2016 and then over hanefho ho mbo ḓi vha na vhathu vhane vha ḓivhalea vhe vha vhona mushumo wanga vha mbo ḓi nkhumbela uri ndi vha dzhie zwinepe kha dzi Summer and then vha mbo ḓi mbadela uri ndi ye Sun City u dzhia zwinepe dzi Summer and then ndi hanengei Sun City nda mbo ḓi dzhia zwinepe zwa vhaṅwe vha ḓivhalea u fhirisa vhe vha badela and then zwa mbo ḓi thusa uri dzina ḽanga ḽi kone u ḓivhalea naḽo zwiḽa zwa ramabindu zwino ndi khou kona u zwi pfha uri zwa ramabindu zwi bva ngafhi ngauri u ramabindu u fanela u humbula uri hezwi zwine nda khou zwi ita
a zwi fheleli kha hoyu muthu we ambadela fhedzi u funa u dovha hafhu wa lavhelesa uri ndi nga kona u kunga hani vhathu uri vha ḓe ngeno vha ḓe vha shume na nṋe na shuma ke zula mishumo ndi tshone tshifhinga tshe na vhaḓivhalea vha kona u tou thoma u ni ḓivha uri vha thoma u ni vhidza kha zwithu zwavho zwo tou thoma hanefho bva kha tsho thoma havho dzi Metro FM Music Awards 2016 a tevhela dzi Summer and then ubva hanefho ndo mbo ḓi wana phone call ubva kha dzi SAFTA vha mbo ḓi ri vha funa mushumo we nda u ita vha khou ṱoḓa uri booker for dzi SAFTA so ubva kha u bookiwa nga muthu muthihi ndo mbo ḓi ra bookiwa nga organization yoṱhe ya vha khou ṱoḓa ri tshi ita award show yoṱhe yo fhelela ya 2017 na ngo tou zwi fodisa ni zwinepe zwone zwine na ri foda vhathu vha ni vhidzelela zwe nda vhona zwe zwi khou itea ngeno South Africa ndi uri vhathu vanzhi vha tshi tou dzhia zwinepe zwa muthu o tou posa ha hu si na zwinepe zwa dzi moment vhukati ha red carpet vhathu zwinepe zwinzhi zwe ra vha ri tshi zwi vhona havho zwinepe zwa muthu o tou posa o sedza camera and then number 3 nṋe ndi khwine ndi ḓo dzhia zwinepe zwa vhathu vha songo sedza mara vha khou interacta kana vha khou amba na vhaṅwe ngauri a ri zwi vhoni ngeno South Africa and then vhathu vha mbo ḓi vhona uri zwinepe zwine ra khou dzhia zwone zwo fhambana u fhira zwa vhaṅwe thi vha mbo ḓi ri vha khou ṱoḓa ri tshi ita mushumo wa so for dzi SAFTA kana dziṅwe award show ndi ufhio mushumo we na u shuta kana we na u foda na to zwi pfha uri a u tshena zwiṅwe ndo ṱuwa zwino hafha ngauri thiri tshiṅwe tshifhinga ni a wana uri ni khou ḓi foda dzi Metro FM Awards mara na pfha uri hai man ndi a zwi ḓivha uri ndi ḓo ita zwa khwine ndi tshi ya huṅwe na ya kha dzi SAFTA na rai ndi ufhio mushumo na ri u fhedza u shuma na to zwi pfha na ini uri zwino ndo ṱuwesa a u tshena humela murahu zwino ndo ṱuwa hafha arali kha mishumo yoṱhe ye nda i ita nda sedza kana nda humela murahu nda sedza uri ndi ufhio mushumo une wa nga ri ndo swika hu na mushumo we nda u ita nga 2018 before ri tshi swika kha dzina ḽa muthu we nda mu foda ndi kha ḓi vha muṱuku ndi kha ḓi vha venḓa nda ndi tshi sapota Manchester United ngauri malume anga Charles a vha tshi sapota naye and havho na mutambi muthihi ene roṱhe ri a muḓivha kana ra ri tshi muḓivha a tshi tambela Manchester United number 7 David Beckham nga 2018 o mbo ḓi ḓa South Africa a khou shuma na Hay Club and then nda wana phone call ubva kha brand heneyo uri vha khou ṱoḓa ndi ḓo dzhia zwinepe for David Beckham number dia ra just lezo zwinepe zwa ra khou dzhia for event vha khou launcha product ngeno South Africa ṅwaha u tevhelaho nga 2019 mambo ḓi ri khou ṱoḓa u tou shutha ene muṋe une a ḓo vha khou dzula hone na dzi ambassador dzashu ndi honoyo mushumo we wa ri ndo swika na to zwi pfha uri hafha a u tshena khona zwino mara ni zwi konisani uri zwezwi ni khou swika ni khou vhona muthu ane ndi kale ni tshi mufuna kana ni tshi mutakalela na mushumo khou ndi mushumo wa professional zwino nga hetsho tshifhinga ni khou zwi konisani uri ni pfha uri hai ndi mushumoni hafha ndi khou hana ndi David Beckham mara ndi mushumoni zwino ha u sina dakalo ni lwanesa ḽine kha musi ḽanga ni tsira uri ni songo tsha kona u ita mushumo wanu zwavhuḓi I think ndi a kona u separate between dakalo ḽa u vhona muthu we nda hula ndi tshi muvhona kha TV na u ita mushumo nda khou funa u ita wone ngauri arali nda vhonala ndi si muthu wa professional zwa itea vha si tsha dovha vha mphounela kana vha mbuka for mushumo u tevhelaho so dakalo ḽi ḓa hezwi ro no vhea dzi khamera fhasi ri tshi kona u amba navho vhathu vhane ra khou foda vhone uri ri kone u ḓi expressa uri ndo hula ndi tshi u vhona kha TV kana ndi khombela u dzhia tshinepe na iwe so nezwo zwa nthusa ndi uri a huna u ṱangana na vhaḓivhalea a zwi ntakadziso except for mushumoni fhedzi uri zwine nda funa zwone ndi u ita mushumo une wa vhonala wo naka kana mushumo une wa separate kha vhathu vhanzhi fhedzi ndi tonga ndi a zwi vhona man David Beckham a tshi khou dzhena hanefhaḽa zwa namba zwa nḓisa kha uri lavhelese phoso dzine na khou vhona vhafodi vha namusi vha tshi khou dzi ita dzine na vhona u nga ri khamusi vha nga lulamisa uri mushumo wavho u kone u naka u fana na wa Austin Malini zwine nda humbulela zwone uri dzi phoso dzine vha khou ita vhafodi vha nahasi ndi uri vhunzhi havho vha ṱoḓa u ḓi ita vhaḓivhalea u fhirisa vhathu vhane vha khou vha foda ende zwi tshinya dzina ḽa muthu hezwo ngauri u nga si ḓi ite muḓivhalea hu si na muthu ane a u ḓivha na mushumo wawu u sa ḓivhei ende zwe nda ita zwone zwa khwine ndi uri ndo mbo ḓi vhea mushumo wanga phanḓa uri vhathu vha ḓivhe ndo mbo ḓi vhea mushumo wanga phanḓa uri
uvhe wone une wa ranga phanḓa dzina langa uri vha songo ḓivha dzina fhedzi vha sathu vhona mushumo ende vhunzhi havha vhane vha vha hone vhaswa zwine vha ita zwone ndi uri vha ṱoḓa u tshi ḓivhelea vhone fhedzi mushumo wavho sa vhonali ende arali vha zwi tshentsha vha kona u vhea mushumo wavho phanḓa and then dzina ḽavho ḽi tevhele murahu ndi zwone zwine zwa nga vha ranga phanḓa. U vhea mushumo wanga phanḓa sa mufudi zwi khou katela mini na mini? Uri zwoṱhe zwine nda ita zwone zwi vhuyele kha mushumo wanga ndi uri hu songo vha nṋe ene a ḓivhea phanḓa ha mushumo arali uri ndi khou foda muthu a thi compete naye a thi ṱoḓi uri vhathu vha ḓivhe uri nṋe ndi nṋe o fodaho muthu wa so vhathu vha funa u tou vhona mushumo u thoma and then vha kona uri mushumo hoyunoni wo dzhiwa nga nnyi kana zwinepe zwinoni zwo dzhiwa nga nnyi and then vha kona u ḓivha zwa uri ore arali zwo dzhiwa nga Austin vha ḓivha zwa uri ndi Austin uri vha songo ri hayi khombela u tagiwa first before zwinzhi uri vhathu vha kona u ḓivha zwa uri ndi muthu o dzhiwa zwinepe zwinoni ndi khwine muthu a tou dzhia zwinepe u zwi fhe vhathu vhane vha khou vhafha hone vhane vha khou vhafha vhone and then u kona u imela outcome ya hone. Nga nnḓani ha mukegulu afha hayani ndi nnyi muṅwe muthu we a vha a khou ni tikedza nga maanḓesa tou bva tshe na thoma aya mafhungo a u foda na mafhungo a dzi fiḽimu? I think vhathu vhanzhi vhe vha ntikedza no nṱuṱuwedza havho malume anga kha zwoṱhe zwine nda zwi ita vha vha tshi ntakalela especially vha tshi vhona dzina langa vha na dzi newspaper clippings nda bvela hone arali uri u na article ya ṅwaliwa nga nṋe ndi kha ḓi humbula hu na ḓuvha ḽithihi ḽe nda ya flateni yavho ndi khou vha vhona vha mbo ḓi ntsha dzi newspaper clipping dzoṱhe and a hu na zwe zwa ntakadza u fhirisa zwezwo. Ndi na mulaedza hafhanoni nda khou ṱoḓa u tamba ti kha mbekanyamushumo yashu khoyo. Hi, my name is Sipho Tembani Zita. I've known Austin for close to 15 years, actually over 15 years. He has always been passionate about the media industry. Even when we were in high school, all he could talk about was his passion for directing. Ever since I've known him, that has always been the goal. And it's so beautiful and so great to actually see it come into fruition on a day-to-day basis, to see the leadership come into fruition. I'm going to be very long-winded, which is fine. However, I think I need to. Austin has had many pitfalls in his business relationships, where he would always start businesses with certain people and it just wouldn't work out. I remember from the days, I don't even say the business names, but every time they wouldn't actually see his vision and understand where he's trying to go, you know? And with such a person like that leading, you literally are going to follow him. You're not going to stay behind and say, no, you know what, let me look for something else. No, but with that kind of vision and that kind of passion and that kind of love, it's definitely something that will grow on you and you'll have the same passion and love for the arts, for the media industry, for the entertainment industry. We've always had pitfalls in terms of how we'd work with other businesses, as well as how he had to struggle in order to actually become a household name. But long story short, his passion, his love, and his commitment has made sure that he's risen above all obstacles that were thrown at him. From losing his business, from starting new businesses, then losing the business, then starting RTC Studios. And the business has been on an up and up and up. The business, we are literally top tier, and it's all because of his vision. And it's all because of his passion.
that's my few words about Austin. Rambanga Austin, Rambanga Tembani, Banda na Vurugu. Banda na Vurugu, but Monotoba bote, Nimtono don diva chote, Musinishko Ashkomba, my Pia, Hobo Quite, Minanguman, Roban Koboya Mato, Nichiko says that Aduluna says that Matung, Hobo Quite, Minanguman. Tsepondi mutwana deva zote zote ya ka uchuranga kama bindu atenda toma na the challenge zenda tangana nazo aona mtu antikezo fanaye uva nechitoma business bindu langa lo toma osuka onera baone zino and rodoba banda na Vurugu wambango honenda baone na eno one and then mtu enenda shumisana naye zwazwino ka company yanga and that is when that's very rare and then mtu enanga ba akurumera mrezo no yo wa rumera ati dezo ngarmini ngari ndo wani tsinolira hazo tendere olira pano yo ati dezo ngarmini ngae mara ndena mtu antikeza ka the challenges njizenda tangana nazo otaone onenda baone and then nena erna the up and down mara auna chitu chine changar pambanisa kazina writers one rerote ambanga dzikayedu zinena musuchi zichembuo ngafya aba bakototumechedzera ngati mutu onobverera ari chabya rabona na uri comes mutu obya bareliwo obya lingedza wachivucheredza ngauraro dhanu nchimbezo vaka bindutano lotoma ndibani ntarutsina dzikedu dzina tangana na dzoro nikunosvika pa hune na vone ngauri chikwamba zvino una mtu nokutangana na kedu ye inatangana nayo nechitotoma enombo dinyamalicha mara ina ngonyamalicha na gidimani chapanda zinandanga tutuwedza vatu uri vazviite nduri kama bindu otene ratoma especially uri ndi bindu linakoltoma una vamwe ndoita sure uri rina dzikontraka dzine dza retsereledza kha zwine zwa nga bvelela phanḓa ngauri ri tshi thoma dzi business vhunzhi hashu ri vha ro tou takala ngauri ri khou thoma mabindu na vhangani vashu and then ri themba uri roṱhe ri khou ṱoḓa u swika fhethu huthihi and zwine zwa itea ndi uri dzi vision dza vhathu dzi a change and then na wana uri ndiwe u nthihi une wa khou ranga phanḓa vision yau and havha vhaṅwe vha khou nyaga ya direction nngwe and arali hu tshi vha u tshi swika kha fhethu wa so u funa u khetha uri u funa u ita mini ngauri nṋe zwe nda khetha zwone ndi uri ndi to ḓibvisa kha mabindu aneyo e amba ngao ngauri ra ri sa phani nga zwine ra khou ṱoḓa zwone and then na tshi ḓa zwo ndi u nyaga u fhelela gai and nda ndi khou zwi humbula nasi nga matsheloni uri hune nda khou bva hone huna hune he nda swika hone he nda ndi khou ṱoḓa u litsha bindu langa lo thoma ngauri vhathu vha hone vha sa ḓivhi zwine nda khou nyaga u ita zwone and ndi tshi vha vhudza uri a ri tevhele nḓila hei noni ngauri ri khou funa u ya fhethu hafhanoni vha vha sa tendi na nne and then ndi tshi ṱuwa nda thoma RTC Studios nda mbo ḓi tevhela heneyo vision ye nda vha ndi nayo ye nda khou vhudza ngayo and zwino ro no tou vha inspiration for mabindu maṅwe ane a khou ita zwine ra ita zwone ari thome ka bindu lo thoma na wani khou ita mini la vhili khou ita mini u swika hafha kha RTC ni ri ṱalutshedza uri afha RTC vhe wani khou ita mini lo thoma hafho bindu lo shoota dzi music video so ndi tshi thoma bindu lo thoma nda ndi kha ḓi shuma kha television show yo no pfi Skeem Saam ndi kha ḓi vha assistant editor and then no modelo thoma na nngwe khonani yanga ndi khou themba uri ngauri nne ndi na mushumo wa everyday ndi ene anga ranga phanḓa bindu lashu and then ene o mbo ḓi thoma u ḓivhalea a ḓivhana na dzi artist and then nne ndi tshi litsha mushumo ndi tshi ri ndi khou joina bindu lashu o mbo ḓi ri ha tsha nṱoḓa khalo nda mbo ḓi litsha nda thoma ḽiṅwe na vhaṅwe vhavhili vhe nda ndi shuma navho muṅwe wavho a vha assistant yanga and then hoyu muṅwe havho muthu ene a ita admin yashu kha business heneyo and then after 2 years almost a year and a half 8 months ndo mbo ḓi vha vhudza uri hune ra vha hone
a si fhethu hune nda khou nyaga u fhelela hone, ndi khou nyaga u dzhena kha u ita dzi commercial no director, and vhone vha vho takala hune ra vha hone, and then vha hana u tevhela zwine nda khou nyaga u ita zwone. Nda mbo ḓi litsha na ḽeḽo bindu nda ḽi sia nga 2019, and then nda mbo ḓi thoma RTC nga 2019 after ḽeḽo bindu. Afha RTC vhe vha no khou lavhelesana na mini nga maanḓa? Mishumo minzhi ine ra ita RTC Studios ndi u ita dzi video na u dzhia zwinepe kha dzi event khulwane dzine dza itea hafha South Africa. U fana na zwino ri khou ita B20 ine ya vha part of G20 ine ya khou itea nga November, and then na kha G20 ri ḓo vha ri involved kha u dzhia zwinepe zwine zwa kha summit ya G20. And then zwiṅwe zwine ra ita zwone ndi u ita dzi commercial dzine vhathu vha zwi vhona kha TV kana na kha social media. Ri shuma na dzi brand nnzhi dzine dza vha dzi khou ita content, and then vha ḓa kha vhoriṋe vha ri vhudza zwa uri vha khou nyaga u ita mini, content ya hani ine ya khou ḓo fhelela gai, and then ra mbo ḓi ya murahu ra conceptualizer, ra ḓa ra dzi producer, and then ra vha rumela zwone ende zwa fhelela kha TV kana zwa fhelela kha social media. Zwino vhaḽa vhe vha ni vhudza uri vha tsha ni ṱoḓa kha mabindu na mini, ni nga ḓi vha na vhushaka, ni a ḓi amba nyana kana ndi haneḽa mafhungo ori tsedzeni ndo no vha gai zwino? A ri na vhushaka, mara ntsedzeni ndo no vha gai zwino a si nḓila ine nda ḓi fara ngayo. Vhone vhane vha ḓa zwa uri vho khakha gai, and a zwi amba uri ngauri a ri tsha pfana ri funa u vha na vhushaka kana ri pretenderane phanḓa ha vhathu, ngauri zwe vha ita zwone zwo mbaisa ende zwo mbavha, and ndi tshi bva kha mabindu aneyo no mbo ḓi separate kana u ḓi distance khavho uri ndi focus kha zwine nda khou ita zwone. Afha kha sia ḽa dzi filimu ndi dziṅwe dza dzi filimu dzine dza vhori no no dzi shuta? Kha sia ḽa dzi filimu a ri athu dzi filimu dze nda shuma khadzo vhunzhi hadzo ndo shuma khadzo sa editor, as business bindu ḽashu a ri athu shuta dzi filimu khulwane. Ri khou ḓi shuma kha u developer dzi script dzashu riṋe vhaṋe dzine ra ḓo ḓi ri shutela riṋe vhaṋe u si kale. Hafha ri tshi khou amba nga dzi shutu dzine na khou dzi amba ndi shutu khulwane hafha, ndi ifhio khaedu ye na vhuya na ṱangana nayo kha shutu heneyo nga nṱha heneyo uri thi vhathu ni khou vha foda vhathu vha ḓivha vha khou ṱoḓa zwithu zwo yaho nga u fhambana, tshiṅwe tshifhinga kuvhonele kwanu a si kuvhonele kwanga? Ndi ifhio shutu ye na ri ni tshi ya kha yena zwi pfha zwo ri hayi yo ndzhimisa hafha ndo zwi pfha hafha? Shutu ye ya ndzhimisa ndi shutu ye nda takalela kha dzoṱhe dze nda dzi ita kha vhutshilo hanga, ndi shutu ya David Beckham, ngori ri tshi shuta David Beckham ro shuta location tharu nga ḓuvha ḽithihi, ende zwe zwa zwi khou itea ndi uri vha vha sa ṱoḓi vhathu vha tshi ḓivha zwori hune ra khou shuta hone, ngori ri khou shuta kha fhethu ha public, zwa zwi sa faneli uri zwi ḓivhaleye uri David Beckham u hone, ngori zwi ḓo khosa chaos, ngori crowd i ḓo ḓa i khou ṱoḓa u wana dzi autograph kana u dzhia zwinepe naye. And zwe ra vha ri khou fanela ita zwone ndi u set up kha location ya u thoma, ri dzhie zwinepe ri ye kha location ya vhuvhili before vhathu vha tshi find out uri kana before vhathu vha tshi zwi ḓivha zwa uri David Beckham u hone. U fana na musi ri tshi shuta Soweto na Tembisa, ngauri vhathu vhane vha funa bola vhanzhi vha dzula vha hone Tembisa na Soweto, and ra ri khou funa u zwi dzumba and ri shuta nga u ṱavhanya, and ndi khou shuta David Beckham kha setup ṅwe na ṅwe ine nda vha nayo, ndi khou funa u shuta within 5 minutes uri ndi wane zwinepe zwine zwa vha perfect, and then ri kone u move on ri ye kha location ine khou tevhela. Yo hayi zwi khou kona u pfesesa uri ndi ngani ni mu 40 ene mu 40. Ndi na muṅwe mulaedza futhi nda khou nyanga u nitambela wone. Ai ni tshi vhori yo kani ndi litshe milaedza yanga kani ndi litshe na milaedza yanga, vhani tishu nga hafho tsini, vhani ndi dzhena ḓo vha khou amba ine a khou tevhela, vhani tishu nga hafho tsini kho i mulaedza. Oh, Austin Mpomalima, my baby. Okay, this is your aunt, Nelly. I don't even know where to begin, but all I can say, in the Ori, we are so proud of you, Manwash. We are so proud of you. We are so proud of the achievements. We are so proud of the journey, because I know I was there. We used to fetch you, especially your tertiary days. We used to fetch you early in the AMs. You know what? We did not sleep waiting for you to finish your practicals.
waiting for you, you know what, to wrap up everything. So all I can say, Ndore, I saw your journey from the beginning, you starting your own company, you know what, you building yourself, you worked hard, you deserve everything. So I really want to say, as a family, you know what, we are proud of you. We are proud, Uri. You are the man that you are today. You know what, from building yourself, from building your own company, you know, a successful one. It's recognized internationally, you know, both the likes of Beyonce, your Jay-Z, not only internationally, locally as well. So all I can say, Ndore, well done. We are proud of you. We saw you where at Tomahone Pasi. We saw you at Kohura. We saw you becoming Hune Abahones, you know. So it is all hard work, and it is true. It's a true definition. Yeah, Uri, hard work pays. So we got to the fruits now, or they are paying off. So I want to say congratulations, and to many more. Bye. Ava vathu nova wanisani. Hai, rova wana. Azungoriruwa uri muthu ane vuri kushuma zwavhuḓi a swikelele hune khamusi anga to amba mafhungo uri vhathu keba ba hayani bari vha ḓihudza nga nne. Kanjisa vanji baba bakulira ngori nṋe nduri shango ḽikhombona mara hafha hayani a vha khou amba tshithu a vha mboni a vha vha mbudza na zwo ri ndi khou shuma zwavhuḓi kho miledzi no khou tou bva hayani tshiṱangani hayani Bakamane wanga. Hey. Zwino zwa takadza ndi uri muṱa wanga wo nsupporta kha zwoṱhe zwine nda vha ndi khou ita zwone, and zwine nda ita zwone ndi uri ndi khou ṱoḓa uri navho vha ntakalele vha vhone zwine nda khou ita zwone, and to make them proud more than anything else. Ngauri zwine nda ita thi iteli nṋe ndi nthihi, ndi itela muṱa wanga woṱhe, u bva kha vhana vhanga na murathu wanga na vhomano wanga na khotsi yanga na mianga. nda kumangala uri mbekanyamushumo i ḓo fhela ri songo pfa tshila Tshivenḓa tshanga ngei Western na upfi ndi ndoṱhe hu si ndi nthihi ndi ndoṱhe. Namba mafhungo a muṱa ndi khou sokou pfha ungari nani khou amba uri hahanu mara ini na muṱa wanu? Nṋe na muṱa wanga nne muṋe u bva kha muṱa wane nda bva khawo. Ndi na muthu ene nda dzula naye, and then ndi na vhana vhavhili, vhunzhi ha vhathu vha ḓivha Ronewa, and then ndi na ṅwana muṱuku Fulufhelo. Una miṅwaha mingana? Una miṅwaha mina. Ronewa Ronewa una miṅwaha ya 10, and then hoyo muṅwe una miṅwaha mina. Okay, zwino arali ku tou pfhi no awela ani khou shuma ni vha ni khou ita mini zwine zwa tou ni netulusa? Ndi muthu no fana na rugby. Ndi supporta dzi Springbok na dzi Sharks na dzi Sharks. So arali uri ndo awela nga mugivhela ndi vha ndo sedzana na rugby. Kha ḓo lavhelesa muthu ono shuma nga zwifanyiso ri lavhelese dzi disadvantage nga maanḓesa dza zwinepe kha vhuleludzi ha vhudavhidzani. I think the disadvantage nanga ku postera ri khou lavhelesa nga maanḓesa namusi ngauri ende ndi ḓo ni itela sa tsumbo u wana muthu a tshi khou fashiwa nga u tshi pfhi mushumo ha tshena u nga ṱhani ha tshinepe tsha afoda miṅwaha ya 10 yo fhiraho. Zwi a itea mara I think zwine ra nga ita nne zwe nda guda zwone ndi uri kha zwoṱhe zwine nda ita ndi lavhelele kana ndi lavhelese mushumo une nda khou ita u ita show uri zwinepe zwine nda dzhia zwone a huna muthu ane nda ita uri a vhe uncomfortable phanḓa khamera yanga, and no ḓifara sa muthu ane a vha professional kha zwoṱhe zwine nda zwi ita u bva kha communication na delivery ya mushumo. Arali uri na mushumo we nda u ita and a wa to bvisiwa nga dzi client ndi nga si vhe nda u bvisa na nne. U fana na zwino hu na dzi celebrity media dze nda dzi shuta vhaḓivhalea vhane vha bva America, and mushumo wana vhathu bva mara vhunzhi ha vhathu a vha ḓivhi zwa uri ndi nne we a vha foda. Okay, so kha ri lavhelese hanevho vhathu ndi khou ṱoḓa madzina na musi hu si madzina a havhanoni ene a vha foda zwino. Nga amba okay, a ri lavhelese madzina a vhaḓivhalea vho no bva
ndafa no khala Africa Tshipembe vhane no vha foda vhaḓivhalea vhane vha bva nda South Africa vhane nda vha foda ri nga thoma nga David Beckham ya David Beckham o to dzula mbiluni had Jay-Z na Beyonce muṅwe no vha South Africa ndi Thuso Mbedu ngori ha tsha dzula ngeno ti no dzula sei Daniel Craig nava James Bond Wizkid Davido yo ndi vhanzhi Lauryn Hill zwa zwino o ḓa for Delicious and then Summer Walker. Okay. Vhege dzo fhiraho ṅwedzi wo fhiraho nahone zwino nṋe ndi tshi khou ḓirivho ndi muthu vho ndi khou thetshelesa osteri ndi khou munyaga uri na nṋe vhaḓi ḓi afode vho munyanyani wanga ni a ḓi foda vhona riṋe vhathu vho fhedzivo kana ni ḓi lavhelesana na hanevha vhaḓivhalea fhedzi nṋe ndi foda muthu muṅwe na muṅwe ene a nga ita booking kana a ri fonela ri u na munyanya kana u na party u khou ṱoḓa ndi tshi ḓa nda mu dzhia zwinepe a si uri ndi shuma u foda vhaḓivhaleaho fhedzi vhaḓivhaleaho ndi wene vhe vha mpha opportunity ya uri ndi ite dzina for nṋe muṋe and then vho mpha platform and then mushumo une nda u ita ndi u dzhia zwinepe and a thi khethi uri ndi nnyi ene a khou buka uri ndi ḓe ndi mu dzhie zwinepe hafha hayani ri na vhaswa vhanzhi nga maanḓesa samusi ri tshi ḓivha zwori mishumo i khou konḓa hu na vhaswa vhanzhi nga maanḓesa vhane vha khou dzhena kha mafhungo a vhufudi nga maanḓesa hanefha thavhani mole vha ḓovha vha khou foda u tshi tou tsa hanefhaḽa kana u khou tshimbila hanefhaḽa u nga ḓi sokou fodiwa hanefhaḽa u vha u khou fodiwa kha ri ḓo lavhelesa uri ndi zwifhio zwa khwine zwine khamusi na nga vha eletshedza uri vha kone u ḓiwana vha vhafodi vha khwine tsho thoma ndi uri muthu u funa u ḓi dzhia zwa serious ngauri arali wa kona u ḓi separate kha havha vhaṅwe ngauri arali uri muthu u na vhukoni zwi amba uri u phala vhaṅwe ti u fhira vhaṅwe yo zwi amba uri u fhira vhaṅwe ende a nga kona u charger u fhirisa havha vhaṅwe and then a sumbedza uri mushumo wanga ndi mushumo wa quality ya so that's why ndi khou charger u fhirisa havha vhaṅwe zwi a kona u mu separate u bva kha havha vhaṅwe ene a khou shutha navho kana ene a khou compete navho arali ri khou vhona sa competition and then tshine tsha tevhela ndi u sedza equipment ine ra khou i shumisa ngori equipment i ṱwa i khou tshentsha and i tshi tshentsha i a ḓura equipment u nga shume nga khamera nthihi for miṅwaha miṱanu wa lavhelela uri quality ya mushumo nayo i ḓo hula kana ya fhirisa yavha vhaṅwe zwi amba uri na investment kha equipment i funa u vha hone a si uri ndi u tou investa kha zwikili zwine wa vha nazwo ndi u investa na kha equipment ya hone u ḓi dzhia serasi wa mbo ḓi investa kha equipment and then na branding uri muthu a kone u ḓi vhona a ḓi separate kha vhaṅwe a mbo ḓi ri nṋe ndi brand ya so na so mushumo une nda u ita ndi mushumo wa so u fhirisa hoyunoni nga zwithu zwa so na so ngauri vhufudi vhu a fhambana ini ni tshi khou ni ḓivhea fhasi ya mufudade wa vhufudi I think muthu a tshi dzula South Africa u nga si ri u nga ḓivhea kha mufuda wa so wa zwinepe ngauri mishumo ine ya vha hone hafha South Africa a i na range khulwane uri u nga kona u khetha uri ndi foda dzi portrait fhedzi kana ndi foda minyanya fhedzi kana ndi foda commercial fhedzi ngauri arali wari u foda commercial fhedzi zwine zwa khou itea zwa zwino industry i khou balelwa u wana mishumo minzhi kha commercial ende vhathu vhane vha shuma kha u shuta dzi commercial fhedzi a vha khou wana mishumo vhathu vhane vha khou wana mishumo ndi vhathu vhane vha ita dzi event na minyanya zwi amba uri u nga si kona u khetha media muthihi wa photography wa mudari nṋe ndi dzhia zwinepe kha commercial fhedzi u funa u diversifya wa mudari arali uri ndi khou ita dzi commercial ndi ita dzi commercial dzi hone mara arali uri commercial a dziho ndi ḓo ya nda foda minyanya zwi khou pfala nga maanḓa ri tshi khou vala nga u pfufhifhadza ni nga ri vhumatshelo ha vhufudi ho ima nga nḓila ḓe fhano kha ḽa Afrika Tshipembe zwine zwa khou itea shangoni ḽoṱhe ndi uri AI ndi yone yo ri swikelaho ngauri vhunzhi ha vhathu vha khou balelwa u badela vhathu vhane vha dzhia zwinepe u fana na nne ende vha khou shumisa AI u dzhia zwinepe
u fana na vhathu vhene vha shuma for dzi corporate company ngori vhunzhi hashu ri ita tshelede ngo shoota dzi corporate shoot and vhathu zwino vha vho kona u ḓi itela dzi headshot nga AI and hezwo ndi a hofha uri zwi ḓo ri replace mara u nga si vhe hu na musi kana matshelo mara zwi ḓo ri replace one day mara a zwi amba uri muthu ene a dzhia zwinepe a nga si vhe na mushumo u fana na zwa zwino filimu yo vhuya ya u shoota kha filimu zwo vhuya zwa fhela mara huna vhathu vhane vha kha ḓi shoota kha filimu na namusi zwi amba uri namusi AI ya ri replace hu ḓo vha na vhathu vhane vha dzhia zwinepe nga khamera vhane vha kha ḓi ṱoḓea. Tshine tsha takadzesa ndi tsha uri musi ndi tshi khou vhona iyi nyambedzano vhathu vha tshi khou vha nayo ndi tsha uri vhone vhaṋe vharengi ndi vhone vho no khou nimelela vheo vha khou takutshedza vha khou lwa vha ri hai ane ri rengiseli vheiwe zwiḽiwa zwa vheo no vhea zwipopi afho ri nyago vhona vhathu vha vhukuma ende ndi vhona ungari ndi dzone nyambedzano kana nyambo dzine ra fanela u vha nadzo kana zwithu zwine ra fanela u zwi amba kha musi hu ri tshi tea u amba na vhalanguli vhane vha khou langula milayo na mina zwoṱhe uri vha zwi ḓivhe uri zwithu zwo raliho a zwi ngo ita ngori ndo vhona mashopho no swikisa maṋa mahulu vhane vho shumisa zwino nga u rali fhedzi Austin ndi khou livha nga maanḓesa na kona u swika na musi kha mbekanyamushumo kha musi mulaedza waṋu wo pendela u vala nda nga u sia na vhathetshelesi vha Phalaphala FM ndi uri mini mulaedza ine nda nga sia na vhathetshelesi vha Phalaphala FM ndi uri ndo livhuwa u tikedziwa kana support ine nda i wana kha vhathu vhane vha support mushumo une nda u ita milaedza ri a i vhona ndi uri ri nga si kone u fhindula yoṱhe mara ri livhuwa ṱuṱuwedziwa na support yavho nṋe ri khou livhuwa no swika fhano namusi ndo livhuwa Kezo mthetshelesi wa Phalaphala FM matambeke mshimashena musi ya rodigede uchimbira ngoto rali ndi chita mulibo muthu mwana mungu opo chipida cha inombekanya mushumo kabe oba 14 na ko 4 peto yongo pambana ndi azitibori kha lavenda au kuto 4 watabani molo pezi na mimi moloni yongo pambana na petu hunjo yongo pambana ndi azitibori be woni koto disikera mishumo sabaswa ngauri dziko buya ponda au na mishumo ndi ateno fulo nga kha inombekanya mushumo zione zwena doba zone zwine na ko zishumisa uri niyoba mufodi wa kwinesa ubva kha mispina mveledzi chitagong rishitakuwa hapa kama fungone wa rayap tahe hata bana mbeka mshumo ya riadzi zene bakoidisira nga Blue Monkey mateko na budi Rodigeda na Miss P Phalaphala FM